murakoze gufungura iyi YouTube channel yitwa Pizotera. Rero wowe ufunguye iyi YouTube channel ndizera uri umutayeri cyangwa se nubwo waba udakora uyu mwuga w'ubudozi, ariko ikibazo nibaza nawe ushobora kuba wakibaza. Ikibazo rero ushobora kuba wibaza wakibaza uti ese muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda haba hari amazina y'abadozi bamenyekanye kurusha abandi hano muri iki gihugu cy'u Rwanda? Rero niyo mpamvu nagukoreye icyegeranyo kigaragaza amazina 6 y'abadozi bamenyekanye cyane kurusha abandi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero reka nkubwire abo badozi mpereye ku mwanya wa 6 manuka kugeza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 6 rero turahasanga inzu y'imideri bita Inkanda House. Iyi ni inzu y'imideri itunganya imyenda ihuza uburyo bugezweho n'umuco wacu wa Kinyarwanda. Yes. Rero bikorwa gute? Babikora gute? Ni ukuvuga ngo bakora imyenda ihuza uburyo bugezweho n'umuco wa Kinyarwanda. Ibyo rero bagerageza kubikora mu buhanga bwabo bwihariye, ku buryo bambara umwenda ukabona umwenda mu buryo bumwe ugezweho, ariko nanone uvanzemo no guha agaciro cyangwa se kwimakaza umuco wa Kinyarwanda. Yes, rero uwo ni umwanya wa 6 aho tuhasanze inzu bita Inkanda House. Rero iyi ikaba ari inzu iri ku mwanya wa 6 mu nzu zikora imideri muri iki gihugu cy'u Rwanda zamenyekanye kurusha izindi. Yes, ku mwanya rero wa 5 turahasanga izina bita Uzi Collection ryashinzwe n'uwitwa Anita Owera. Uzi Collection rero ushobora gusanga wari usanzwe iryo zina uryumva ariko utaruzi ko rishobora kuba riri kuri rutonde. Uzi Collection rero iri ku mwanya wa 5. Iri ni izina rizwi cyane mu gukora imyenda n'inkweto zigezweho kandi biranga ubukorikori buhanitse. Yes, Uzi Collection rero nayo ni izina rimwe riri gukora akazi kose muri iki gihugu cy'u Rwanda mu guteza imbere Made in Rwanda. Iri dukorera imyenda imeze neza cyane ndetse n'inkweto byuje ubukorikori buhanitse. Rero izina riza ku mwanya wa 4 mu mazina y'abantu 6 bakora ubudozi bamenyekanye cyane kurusha abandi mu Rwanda ni izina ryitwa Mafia Rugamba. Uyu Mafia Rugamba niwe washinze inzu yitwa House of Tayo, inzu y'imideri yitwa House of Tayo, akaba yitwa Mafia Rugamba. Yashinzwe ni inzu y'imideri yashinzwe na Mafia Rugamba, ikaba izwi mu gukora imyenda ya style ihuza imico gakondo n'imideri y'iki gihe. Yes, rero turi kugenda twumva yuko aya mazina yose abantu badozi bose bagiye bahurira ku kintu kijyanye no gukora imideri y'iki gihe, ariko nanone bashyiramo n'ikintu cyo kwimakaza umuco gakondo, umuco nyarwanda. Yes, rero uwo ni umuntu dusanga ku mwanya wa 4 ariwo bita Mafia Rugamba washinze inzu y'imideri yitwa House of Tayo. Wakibaza ngo ku mwanya wa 3 ni irihe zina riri ku rutonde rw'abantu 6 bakora ubudozi bamenyekanye cyane kurusha abandi muri iki gihugu cy'u Rwanda? Rero ku mwanya wa 3 ntabatindiye turasanga uwo bita Sonia Mugabo. Sonia Mugabo rero numwe mu bakobwa b'Abanyarwanda bazwi cyane mu gukora imyambaro igezweho, akaba ari nyiri kampanyi yitwa Sonia Mugabo Brand. Yes, afite kampanyi yitwa Sonia Mugabo Brand. Uyu rero turamusanga ku mwanya wa 3, ni umukobwa tumaze kubibona haruguru. Rero wakibaza ngo ku mwanya wa 2 turahasanga irihe zina riza ku rutonde rw'abantu 6 b'abadozi bamenyekanye cyane kurusha abandi mu Rwanda? Ku mwanya wa 2 rero ntabatindiye turahasanga uwo bita Utibaso. Utibaso rero ni itsinda ry'abahanga mu mideri ryashinzwe n'abagore, ryamenyekanye mu guhanga imyambaro y'ubukorikori
butatse umuco wa Afurika. Aba rero bashyize imbere umuco nyafurika, guteza imbere imyambaro ariko yiganjemo kugaragaza uburyo imyambarire ya kinyafurika iteye. Yes, rero abo nabo tumaze kubona yuko Utibaso ari izina rya kabiri riri ku rutonde rw'abadozi batandatu bamenyekanye cyane kurusha abandi mu Rwanda. Wakibaza ngo ku mwanya wa mbere turahasanga irihe zina? Yes, tega amatwi, nanjye ndi umudozi nitwa Pizotera. Ushobora gusanga wajya kumva utunguwe no kumva uyu mwanya wa mbere ari njyewe uwufite, cyangwa se ugasanga ni wowe, cyangwa se ugasanga ni uwo mutayiri mukorana, cyangwa se ugasanga ni shop runaka. Rero reka nkumare amatsiko. Ku mwanya wa mbere turasanga uwo bita Motion cyangwa se Moses Turahirwa. Ni umwe mu banyamideli n'umudozi bakomeye cyane mu Rwanda no hanze yarwo. Yahimbye inzu y'imideli yitwa Motion, izwi cyane mu guhanga imyenda igezweho ishingiye ku muco nyarwanda. Kuri uyu mwanya wa mbere rero tubonye izina ry'umuntu bita Motion. Muramuzi mwese, Turahirwa Motion niwe uza kuri uyu mwanya wa mbere ku rutonde rw'amazina 6 y'abadozi bamenyekanye cyane kurusha abandi mu Rwanda. Rero niba unyuzwe n'iki cyegeranyo n'uru rutonde nagukoreye, ndagira nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo video zose nzajya na uploadinga zijye zihita zikugeraho, kandi ikindi wibuke ukanda no kukazogera. Kabiri, kora like kuri iyi video nimba wayikunze. Ikindi ukore share ku bantu bari interested muri ibi bintu by'ubudozi, ku bantu wumva bashobora kumva aya makuru akabashimisha cyangwa bakumva ni ingenzi kuri bo. Ikindi utange comment zanyu ziba ari ingenzi kuri njyewe, ziramfasha cyane menya icyo gukora. Rero mfite ibintu byinshi byo gukora, mfite ibintu byinshi byo kubagezaho bijyanye n'uyu mwuga w'ubudozi, haba kubakorera ibintu by'ibyegeranyo, discipline zaranga umutayiri kugira ngo umuntu avemo umutayiri muzima, n'ibindi byinshi cyane, n'amasomo rero yo kukwigisha gukata, kudoda. Ibyo byose nta handi wajya ubisanga, ni kuri YouTube channel yitwa Pizotera. Rero ndabashimiye mwebwe twabanye muri iyi video yose kuva itangiye kugera isoje. Ndabashimiye kandi ndabakunda cyane, namwe ndabizi yuko umunkunda. Bye bye, video nziza rero nakagaruka. Murabeho, Imana ibarinde.